Debo recordarlles as condicións climatolóxicas dese día, altas temperaturas e ventos fortes, polo que o índice de risco de incendio en zona forestal é de extremo. Cales foron realmente os motivos para suspender os disparos dende a granxa do Xesto e Monte de Deus? Si foron polo risco de incendios, porque non tamén cancelar os da Cidade da Cultura e os do Parque Eugenio Granel? A delegación de goberno trasladalles un informe ese mesmo día ás 6:55 da tarde. No punto da granxa do Xesto se tiene constancia de la existencia de una línea de alta tensión. Deberá comprobarse dicho extremo en caso positivo suspender el disparo en dicho punto. É dicir, había unha línea de alta tensión que non tiveran en conta. No punto Monte de Deus existe un depósito de gas a 25 metros da zona de lanzamiento que no figura en el plano aportado, lo cual se considera extremadamente peligroso, no debiendo realizar ningún tipo de disparo de artificios en este punto. Todos sabemos o resultado, que, bueno, penso que tivemos todos moita sorte de que non sucederá nada máis grave. Que sin tirar a toalla e pensando no mellor para a cidade. Buscamos o xeito de que a veciñanza compostelana, máis que nunca, poidera desfrutar do espectáculo de fogos. Hay que decir que si esto le hubiera sucedido a otro, en fin, menudo incendio político, el incendio real hubiera quedado en nada, ¿no?